tuzi ibyo M23 yakoze irubero M23 yabanje isubira inyuma yikurayo. FARDC zirahirunda, abawazarendo baraza barahirunda, FDR baraza barahirunda. Ibintu byababayeho ni amateka. N'amakuru avuga yuko ari rwo rugamba rwagwemo abasirikare benshi ku ruhande rwa leta. Bagezeyo baridedembya, barega gatuza bati twafashe rubero. Kumbi ni umutego ukomeye cyane wa M23. Ingabo z'ubundi zavuze ati oya ntabwo tubyemera, ntabwo twashukwa. Ibi twabibonye za Somalia, twabibonye mu mitwe yitwaje intwari ikomeye. Ati gakora udutego nk'utu bikarangira batumaze benshi muri twebwe. M23 yaje kumenya amakuru yuko FARDC yamaze kubona umusada w'ingabo z'Uburundi. Burundi zo zanze kwinjira, zisigara iyo ngiyo aho zikomeza kurebera kure agace ka Gungu. Nimukora ikosa ryo kurwana na FARDC kubera ko umusada ukomeye cyane wamaze kubageraho. Ni umusada w'ingabo z'ubundi zari zivuye Gatari. M23 kumenya yuko ngo haje umubare ushobora kuba wikubye inshuro 10 y'ingabo z'umutwa M23. Aka gace ka Gungu kaje kuva mu maboko ya M23 gute? Aka gace ka Gungu ni kamwe mu gace kavuye mu maboko y'umutwa M23 nta mirwano nimwe ibayeho. Nta mirwano yabaye muri aka gace. Nyuma yuko mu bindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi hararemo haravuga imbunda ziremereye ndetse n'intoya ndetse n'imirwano ikomeje kurimbanya ku buryo bukomeye cyane. Navuga ni abasore b'intare za Sarambwe bahuye n'akazi gakomeye cyane, gusa baza kubyitwaramo kigabo. Naho ndaza kugaruka muri iyo mirwano yindi yagibera muri ibyo bice. Ndaza kubigarukaho kugira ngo mu byukuri muze kumva yuko mu byukuri ibi bintu. Ariko amakuru aravuga yuko M23 iri buze kugaruka muri aka gace. Aka gace ni kamwe mu gace gafite icyo kavuze cyane kuri M23. Aka gace ka Gungu, impamvu babwira yuko M23 tagahara nuko ari kamwe mu gace gateganye na Rubaya. Perezida w'igihugu cya Kongo akomeje gushyira imbaraga zose zishoboka mu bijyanye no kugira ngo arebe yuko yafata Rubaya. Akaba ari nayo mpamvu mwumva iyi ngugu yabaye ikigugu. Niyo mpamvu mwumva iyi ngugu irimo iravugisha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Kubera ko Antoine Kisekedi Chirombo ari gushaka kongera kwisubiza Rubaya kugira ngo yongere akore bwa bucuruzi bw'ubumafia. Aba FDR nabo nuko bashaka kujya muri ya mabuye y'agaciro kwirirwa bongera bakora bwa bumafia bwabo bwo kugurisha umutungo wa Kongo mu buryo budafite n'umumaro, usanga bifitiye umumaro abantu babiri cyangwa batatu. Ni nayo mpamvu mva bashyize imbaraga zishoboka cyane kugira ngo bafate Gungu, kuko nibafata Gungu biraborohera cyane kugira ngo binjire Rubaya. Ariko M23 intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja, umutego ukomeye cyane uri buze gushibukana FARDC, abawazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Subscribe to this channel. Yes, reka nugere mbasuze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda, mwebwe mukunda makuru yacu ya politike. Ni update iz'amakuru agezweho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi cyane mukomeje kugenda mwumva, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru ubigiye bitandukanye. Ni nayo mpamvu uyu munsi nigarukiye kuri mikoro zamba TV Rwanda kugira ngo mbahe ukuri kose kw'ibintu biri kubera ku mirongo y'urugamba. Gusa icyo nababwira inshuti bakunzi bamba TV Rwanda, mugiye kumenya ikintu cyitwa imirwano, ikintu cyitwa M23 cyamaze kugabwaho ibitero okabutindi na FARDC. Gusa bamwe bati ni tekinike za M23 kugira ngo ize kuza gusya itanzitse abasirikare ba FARDC, abawazarendo, ingabo z'u Burundi. Dore yuko ingabo z'u Burundi mu makuru twamaze kumenya, mugiye no kumenya kuva hasi kugera hejuru rwose, ingabo z'u Burundi zavuye mu gihugu cya Somalia zamaze kwisuka ku bwinshi mu gihugu cya Kongo. Bimwe mu bintu byanatumye M23 iva mu gace ka Gungu, kamwe mu gace gakomeje kugenda akagarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bimwe biti
agace ka Gungu kinjiwemo na FARDC nyuma yuko M23 ikubiswe. Ndababwiza ukuri yuko mugiye gusobanukirwa ukuri kose, mureke gukomeza kugenda mwumva amakuru y'ibihuha akomeza kugenda ababeshya ku bintu biri kubera ku mirongo y'urugamba. Narababwiye ni dufite bamwe mu banyamakuru bari ku butaka bwa Kongo kandi by'umwihariko begereye icyo bita imirwano. Dufite bamwe mu baturage baduhareye rite yuko imirwano ihagaze, bityo rero aya makuru yose nkaba namaze kuyakusanya kugira ngo mu by'ukuri inze nkureho ikintu cyitwa urujijo. Gusa muraza kunyemerera iyi update nze kuyikora mu buryo bwa operasiyo iteye ubwoba, kubera ko ni operasiyo navuga ni iri gutegurwa na M23. Ni operasiyo ikomeye cyane, operasiyo isa neza cyane nk'imwe muri operasiyo twabonye i Rubero. Bamwe bati, ubwo ndavuga babandi bakunda gukurikira iyi mirwano ya M23, bamwe bakunda gukurikira ibijyanye n'iyi mirwano ikomeje kubera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, barimo baragira bati aka ni agatego gakomeye cyane umutwe wa M23 wamaze gutega FARDC ndetse n'uwo bita Antoine Ekedi Chirombo. Reka nizere yuko wamaze gukora subscribe wowe tugiye kubana nawe, kubera ko ugiye kumva ibyo utigeze wumva ahandi ku bijyanye n'iyi mirwano yamaze kubura, ndetse kandi ndashimangira yuko ngiye guca umurongo ku bijyanye n'aka gace ka Gungu. Kamwe mu gace bamwe bari kuvuga bati FARDC yakinjiyemo nyuma yuko kubise M23, abandi bati FARDC yamaze kugera n'ubundi muri centre ya Masisi. Ndaje mbahereze ukuri, dore yuko amakuru nifitiye ari uko M23 iri kugenzura 80% bya centre ya Masisi. Ibi ngibi biganashimangira yuko FARDC ndetse na Wazalendo FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi barimo baragenzura nibura 20% bya Masisi. Ibi ngibi bigashimangira yuko M23 ihagaze neza. Gusa bamwe mu bayobozi ba FARDC bakomeje kwikomanga mu gatuza ku buryo bukomeye cyane, na bya bitangazamakuru umutayobewe byandika n'ubundi biri ku ruhande rwa leta biti rwose M23 ngo yamaze gukubitwa inshuro. Ni munyemerero twinjiye muri aya makuru yacu cyangwa muri iyo operasiyo ya M23. Ni imirwano ikomeje gututumba ku buryo bukomeye cyane, ni imirwano ikomeje gufata intera uko bukeye n'uko bwije. Ndababwiza ukuri, navuga ni urugamba rugeze mu mahina ku buryo bukomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta, ariko tutanibagiwe bara bose bakomeje gutera ingabo mu bitugu icyo bita FARDC. Iyi mirwano yahereye ku munsi w'ejo ku buryo bukomeye cyane. Gusa amakuru mfite kugeza muri iki gitondo, amakuru mawe n'umwe mu baturage arambwiye uti rwose ikintu cyitwa imbunda, ndetse ikintu cyitwa imbunda nini ndetse n'intoya bizindutse byumvikana mu bice bigiye bitandukanye hagati ya M23 ndetse na FARDC. Aya makuru y'uyu muturage arashimangira yuko ikintu cyitwa imirwano izindutse imeze nabi, dore yuko muri centre ya Masisi cyangwa umurwa mukuru wa Masisi n'ubundi kugenzurwa n'umutwe wa M23. Hari amakuru mwagiye mwumva bavuga bati M23 ati FARDC yikuye hariya rwose centre ya Masisi, ariko icyo ni ikinyoma rwose cyambaye ubusa. M23 iracyagenzura umurwa mukuru wa Masisi. M23 intare za Sarambwe ndetse n'abaturage rwose kugeza maginga ya ibintu bimeze neza, nta n'isasu urutoki riri kumvikana muri uriya murwa kugira ngo wumve urwego ibyo bintu biriho. Andi makuru akomeje kugenda ayobya bakomeje gukurikirana iyi mirwano, ni amakuru ari kuvuga yuko M23 ngo yamaze gutagaza agace ka Gungu ndetse na Murambi. Ndaje mbiceho umurongo kugira ngo mubisobanukirwe. Ni ukuvuga ngo agace ka Murambi ndetse n'agace ka Gungu mu by'ukuri kagabweho ibitero bikomeye cyane na FARDC, Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi. Reka duhere ku gace ka Murambi. Aka gace ka Murambi nyuma yuko FARDC ikinjiyemo ndetse na Wazalendo na FD ndetse n'ingabo z'u Burundi, nyuma yuko aka gace ikinjiyemo irasa ku buryo bukomeye cyane kuri M23, M23 yaje gusubira inyuma, ingabo za FARDC zinjira muri aka gace ka Murambi. Nyuma yuko ingabo za FARDC zinjira muri aka gace ka Murambi, byabaye ngombwa yuko
ingabo za FARDC ziteranya cyangwa zikusanya zigahuza imbaraga na wazalendo ndetse na FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi. Bahise bategura ikindi gitero gikomeye cyane kuri M23, dore yuko M23 yari irimo iragenzura igice cya Gungu cyose. Igice cya Gungu cyose cyakimo cyagenzurwa n'umutwe wa M23. Ndagira ngo ngaha tujyane neza. Iki gice cya Gungu ni kimwe mu gice giteganye na Rubaya n'ubundi isanzwe igenzurwa na M23. Ibi ngibi bikaba byanateye ikibazo gikomeye cyane kubera ko FARDC, wazalendo, ingabo z'uburundi ndetse na FDL barashaka gukora iyo bwabaga kugira ngo bakubite M23 barebe yuko bayikura muri aka gace ka Gungu, bityo rero bize korohera ingabo za leta ndetse n'abariya bambare bakomeje kubatera ingabo mu bitugu kuba bakongera bagakora ibindi bitero bikomeye cyane kuri M23. Aka gace ka Gungu kaje kuva mu maboko ya M23 gute? Aka gace ka Gungu ni kamwe mu gace kavuye mu maboko y'umutwe wa M23 nta mirwano nimwe ibayeho. Nta mirwano yabaye muri aka gace. Nyuma yuko mu bindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi hararemo haravuga imbunda ziremereye ndetse n'intoya ndetse n'imirwano ikomeje kurimbanya ku buryo bukomeye cyane, navuga ni abasore b'intare za Sarambwe bahuye n'akazi gakomeye cyane gusa baza kubyitwaramo kigabo. Naho ndaza kwagaruka muri iyo mirwano yindi yagibera muri ibyo bice. Ndaza kubigarukaho kugira ngo mu by'ukuri muze kumva yuko mu by'ukuri ibi bintu tubikurikira 5 kuri 5 kandi tukabanza tugakusanya amakuru. Ntagarukuza ngo dupfe kuvuga. Ntagarukuza ngo dupfe kuvuga. Nguze ngo uvuge ngo gace ka Murambi biraho ngo gusa biramipango. Tuba dufite amakuru turi gushingiraho, tuba dufite suruse. Nuko rero aka gace ka Gungu nyuma yuko M23 imenye yuko FARDC yamaze kwikusanya. Ubwo ni nyuma yuko FARDC yari imaze kwinjira hehe? Yari imaze kwinjira Murambi. Na nyuma yaho FARDC yaje kwikura Murambi. Ndagira ngo mubyumve neza. Nyuma yuko FARDC ivuye Murambi, M23 yaje kumenya amakuru yuko FARDC yamaze kubona umusada w'ingabo z'u Burundi. Nyuma yuko Antoine Kisekedi Chirombo akubutse mu gihugu cye akajya mu gihugu cy'u Burundi, ubwo ni tariki 15 yitwaje umuba w'amafaranga. Nyuma yuko uwo murundo w'amafaranga awuhaye perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uwo bita Prime Niyongaba, uyu ni umugabo makuru w'igihugu cy'u Burundi, bahise bamuhereza umusada ku buryo bukomeye cyane. Mu masaha 28 bari bamaze gutegura batayo ziteye ubwoba, ariko by'umwihariko babandi bavuye muri Somalia nibo bahise bohereza hehe mu gihugu cya Kongo. Nyuma yuko bageze mu gihugu rero cya Kongo, bahise bisuganya bwangu na bwangu berekezwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ariko by'umwihariko mu bice biri kuberamo imirwano kugira ngo batange umusada ukomeye cyane kuri FARDC. Bityo rero nyuma yuko izi ngabo zigeze mu gihugu cya Kongo zaje no kugaragara ku mirongo y'urugamba, biza no gutuma M23 igiramo ikintu cyitwa ubwoba. Reka mbivuge gutyo nubwo nta musirikare ugira ubwoba, ariko ibi ngibi navuga ni nagatego gakomeye cyane umutwe wa M23 wateze FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi nabo ba FDL. Aka gatego ka M23 yagakoze nyuma yo kumenya yuko ingabo z'u Burundi zavuye mu gace kitwa Gatare zijya gutanga umusada hariya za Gungu. Nyuma yuko indege itunze bimwe mu bikoresho ndetse na bamwe mu basirikare b'u Burundi, M23 bamwe mu bayiha amakuru cyangwa uburyo ikoramo ubutasi bwayo bababwiye bati nimukora ikosa ryo kurwana na FARDC. Nimukora ikosa ryo kurwana na FARDC kubera ko umusada ukomeye cyane wamaze kubageraho. Ni umusada w'ingabo z'ubundi zari zivuye Gatare. M23 kumenya yuko ngo haje umubare ushobora kuba wikubye inshuro 10 y'ingabo z'umutwe wa M23 ikora imibare ikomeye cyane yo kwikura muri Gungu. Ni nayo mpamvu M23 yavuye muri aka gace itarwanya. Ahantu uri buze kumva amakuru avuga yuko M23 yavuye Gungu irwanye, wumve yuko barimo barakubeshya. Ayo makuru sinzi ahantu baba bayakuye cyangwa bayatoraguye, bajya babanza batohoze. Ni nayo mpamvu twemeje yuko tujye tubagezaho amakuru dutinze, ariko tubagezeho amakuru afite suruse
amakuru nyayo. M23 nyuma yuko ivuye ngo hatabayeho imirwano, FARDC yinjira. Ariko uko kwinjira, M23 yari ifite defense mu bindi bice bigiye bitandukanye, yari ifite ubundi bwirinzi bukomeye cyane, n'imwe mu mihanda igiye itandukanye M23 yari yamaze gufunga, kugira ngo mu by'ukuri itaza kugabwaho ibitero bikomeye cyane cyangwa ibitero biremereye cyane na FARDC. M23 yari ifite icyo bita defense mu gace kitwa Gahongore ndetse no muri centre Masisi, ariko tutanibagiwe agace kitwa Imutire. Imutire, aka gace M23 yari yamaze gukora defense iteye ubwoba, kugira ngo mu by'ukuri FARDC itaza kuyisukaho ku bwinshi, kuko bari bamaze kumenya yuko babonye umusada. Bari bamaze kumenya yuko babonye umusada, dore yuko izi ngabo zose za FARDC benshi muri bo baturukaga mu gace kitwa Impara bashaka kugaba ibitero kuri M23. Gusa M23 nayo yagiye ishyiramo defense ikomeye cyane, kugira ngo bataza kuza kuyisukaho ku buryo bworoshye cyane, ndetse kandi biza no kugira umumaro ukomeye cyane. Ubu ni bumwe mu buryo bukomeye cyane M23 irimo irakoresha muri iyi ntambara, kugira ngo icubye FARDC. Kubera kuri murumva, niba uri mu gace runaka akaba ariho honyine washyize umutekano, cyangwa akaba ariho hari ingabo zawe, byakanga byakunda mu gihe cyose bakugabye igitero bashobora kuba bagutsitsura. Ariko mu gihe inzira zizaza zikagera aho uri, cyangwa urimo uragenzura, wagiye ushyiramo ikintu cyitwa bariyeri, wagiye ushyiramo ikintu cyitwa defense, bizagorana cyane kugira ngo izo ngabo zikugereho mu buryo bworoshye. Ibi ngibi nibyo M23 yakoze za Gahongore, nibyo yakoze muri ako gace kitwa Imutiri ndetse no muri centre Masisi. Bimwe mu bintu byanagoranye cyane kugira ngo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDL Wazalendo bagabe ibitero bikomeye cyane kuri M23. Gusa ibyo bice ndi kukubwira byagiye bikorwamo defense ku buryo bukomeye cyane, byagiye byumvikanamo amasasu of course, byagiye byumvikanamo imbunda nini ndetse n'intoya. Ariko dusubiye muri Ngugu n'ubundi, reka dusubire muri Ngugu, kubera ko niho hakomeje kugenda havugwa amakuru menshi kandi mu by'ukuri atariyo, ngo M23 yakubiswe, M23 yahunze, M23 atakaje abasirikare benshi, ariko uko si ukuri. Ibi ngibi bikanashimangira yuko M23 iri buze kugaruka muri agace kangugu, byakanga byakunda. Nge mbahaye amasaha 48, mbahaye amasaha 48, murumva ibyo M23 iri buze gukorera ingabo zinjiye muri Ngugu. Izi ngabo zinjiye muri Ngugu kugira ngo bumve yuko nazo zagize urwikeko rukomeye cyane, nyuma yuko M23 mu masaha yo mu saa 5 yikuye muri ako gace kangugu, nibura mu masaha 10 niho umuwazarendo wa mbere ndetse no mu FDL wa mbere binjiye muri aka gace. Bahise binjiye muri aka gace, ariko kugira ngo wumve yuko ingabo z'u Burundi zamaze kugira urwikeko rukomeye cyane, zanze kwinjira hariya rwose muri Ngugu, zanze kwinjira, ziravuga ziti rwose hoya, tuzi ibyo M23 yakoze Irubero. M23 yabanje isubira inyuma yikurayo. FARDC zirahirunda, abawazarendo baraza barahirunda, FDL baraza barahirunda. Ibintu byababayeho ni amateka, n'amakuru avuga yuko ari rwo rugamba rwagwemo abasirikare benshi ku ruhande rwa leta. Bagezeyo baridedembya, barega gatuza bati twafashe Rubero. Kumbi ni umutego ukomeye cyane wa M23. Ingabo z'ubundi zavuze ati oya ntabwo tubyemera, ntabwo twashukwa. Ibi twabibonye za Somalia, twabibonye mu mitwe yitwaje intwari ikomeye, ati gakora udutego nk'utu bikarangira batumaze benshi muri twebwe. None M23 nayo yabikoze, ni umutego ukomeye cyane. Ariko ingabo za FARDC, Wazalendo, FDL ntago bo babizi. Niba abasirikare n'ubundi barwana bameze nk'abana, niba abasirikare bafite mentality iri hasi, barumva yuko ngo M23 kuva yavuye mu gace kangugu yamaze kugatakaza, yahunze ngo yagiye kuri. Kumbi M23 amakuru dufite kugeza aya maginga ya M23 ikambitse mu kilometero kimwe. Urumva yuko ingabo z'u Burundi zo zanze kwinjira, zisigara iyo ngiyo aho zikomeza kurebera kure agace kangugu. Ariko amakuru aravuga yuko M23 iri buze kugaruka muri aka gace. Aka gace ni kamwe mu gace gafite icyo kavuze cyane kuri M23.
aka gace ka Gungu impamvu babwira yuko M23 tagahara nuko ari kamwe mu gace gateganye na Rubaya. Perezida w'igihugu cya Kongo akomeje gushyira imbaraga zose zishoboka mu bijyanye no kugira ngo arebe yuko yafata Rubaya. Akaba ari nayo mpamvu mwumva iyi Ngugu yabaye Ngugu, yabaye ikigugu. Niyo mpamvu mwumva iyi Ngugu irimo iravugisha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, kubera ko Antoine Kisekedi Chirombo ari gushaka kongera kwisubiza Rubaya kugira ngo yongere akore bwa bucuruzi bw'ubumafiya. Aba FDL nabo nuko bashaka kujya muri ya mabuye y'agaciro kwirirwa bongera bakora bwa bumafiya bwabo bwo kugurisha umutungo wa Kongo mu buryo budafite n'umumaro, usanga bifitiye umumaro abantu babiri cyangwa batatu. Ni nayo mpamvu mba bashyize imbaraga zishoboka cyane kugira ngo bafate Ngugu, kuko nibafata Ngugu biraborohera cyane kugira ngo binjire Rubaya. Ariko M23 intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja, umutego ukomeye cyane uri buze gushibukana FARDC abawazanino ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ndimo ndabivuga ariko ndakubwiza ukuri mu masaha make ushobora kumva ibindi bintu bikomeye cyane. Ndabazana ndi makuru ateye ubwoba. Ni niyo mpamvu mbasaba ni mwakoze subscribe, mukomeze mubane natwe, mukomeze mudukunde kugira ngo mumenye update z'amakuru ari ku mirongo y'urugamba. Nge ntabwo nzigira nicara kuri kamera mbazaniye amakuru nasomye ku bitangazamakuru. Yego gusoma ni byiza ariko nzajya mbihuza n'amakuru nakuye kuri tere, amakuru afite suruse. Ntabwo waba wasomye ku bitangazamakuru nshuti yanjye ngo uzuvuga ibi bintu gutya, kuko bitangazamakuru se byandika imirongo ingahe, byandika imirongo ingahe ko ari hano usanga abantu batannye batazi ibyo barimo baravuga. M23 yakambitse mu kilometero kimwe, ndabibabwiye iraza kugaruka bubi na bwiza ahangaha Ngugu, kandi M23 nigaruka ndababwiza ukuri irafata igice kinini kirenze Ngugu yari yafashe. Muraza kubibona. Gusa ingabo z'ubundi zagize ubwoba ziti oya ntabwo twakinjira twebwe bwana gutyo. None se tuvuga yuko FARDC noneho yahinduye umuvuno, yabonye imbaraga zikomeye. Ibyahe intare za Sarambwe ko zavuze ziti turabona barimo baratunda ingabo z'ubundi bazikura za Gatare, mureka twisubirira inyuma ho gatoya, tubanze tubareke bamere nk'abikusanya maze tubereke uko niko amakuru ahagaze. Niko kuri. Iyo niyo reality. M23 nagari kugenzura agace ka Ngugu, ariko ni umutego uteye ubwoba. Ni umutego wa M23. Mujye muduha n'ibitekerezo byanyu, ariko ndabiza ari abantu badukunda banadukurikira. Mutunyomoze niba tubeshye, mutunyomoze uko niko kuri mba ndi kubabwira. M23 nyuma yuko rero yikuye muri agace ka Ngugu n'ingabo z'ubundi zikagira ubwo bwo kwinjiramo, hakinjira ibira bihazi by'abazarendo FDL ndetse na FARDC, tugana ku musozo. Ariko n'ubundi turagana ku musozo ku bintu bikomeye cyane. Ntabwo ari utwo duce twonyine twabereye imirwano, utwo duce twose nagarutseho. Ntabwo ari utwo duce twonyine, kubera ko agace ka Sake, ndavuga umuhanda wa Sake, waje kumvikanamo amasasu ku buryo bukomeye cyane. Aha ngaho za Muremure naho humvikanye imbunda nini ndetse n'intoya. Gusa ndagira mwibutse yuko M23 n'ubundi yari ifite defense ikomeye cyane mu bice n'ubundi nagarutseho ruguru. Ariko utwo duce twa Sake, ku gace ka Muremure, ni tumwe mu duce twumvikanyemo imbunda, ni tumwe mu duce twabereyemo imirwano. Imwe mu mirwano navuga ni FARDC yakomeje gushotora ku buryo bukomeye cyane M23, gusa ntacyo yakoze. Yaba mu gace ka Cyugi, yaba mu gace ka Kinigi, yaba mu gace ka Kawere, utwo duce twose ngarutseho. Utwo duce twose yaba Kinigi, Cyugi, Kawere, aho mu muhanda wa Sake, aho za Muremure, naho habereye imirwano. Urumva yuko FARDC yagiye ikomanga mu bice bigiye bitandukanye, isanga M23 ihagaze bwuma. Gusa aho navuga ni byabaye ibindi naho ngaho Ngugu, M23 yikuyemo. Nubwo gusa ngo hakomeje kubera imirwano ku buryo bukomeye cyane, hari utundi duce tutarimo imirwano, ariko mu by'ukuri tutarimo M23, tutarimo nicyo bita FARDC, cyangwa wazanendo cyangwa FDL. Birahari ibice bimwe na bimwe rwose navuga ni bitarimo, yaba mu FDL, yaba mu wazanendo, yaba mu FARDC, yaba M23. Ibyo bice nabyo birahari, nuko turimo turumva bimwe mu bice birimo imirwano. Nk'agace kitwa Gitagata. Aka gace ka Gitagata ni kamwe mu gace katarimo imirwano, ni kamwe mu gace katarimo M23, ni kamwe mu gace katarimo FARDC, wazanendo, FDL. Ni agace nyine kari aho ngaho. Ruziranaka, aka nako n'akandi gace
tarimo imirwano, ariko urimo urumva yuko ibindi bice hafi ya byose biri kuberamo imirwano. Nkuko nababwiye yuko kugeza amaginga ya amakuru nkomeza kugenda mabwa, amakuru ndi kugenda ankura iyo ngiyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano izindutse iba ku buryo bukomeye cyane. Ari nayo mpamvu nababwira ni mwebwe mu masaha makeya ndabagezaho update z'uburyo amakuru ahagaze mu gihugu cya Kongo n'uburyo imirwano yagenze. Ni nayo mpamvu mwebwe icyo musabwa rero nta kindi, ni ukudukunda, ni ukudusigira ibitekerezo byanyu, mu by'ukuri mukabana natwe uko dushyizeho amakuru, kugira ngo murusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi cyane bikomeje gukorerwa ku butaka bwa Kongo, ariko by'umwihariko hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibarebe icyoroshye. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.